ꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯠꯄꯤꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯇꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ स्टेट असꯤꯒꯤ चिंगी डिस्ट्रिक्टसिंगदा खुंदारिबा ट्राइबल इचिनाउसिंगी हक मत्पीरे हिरम खुदिंगदा अवाटपतन पिक थले सेंट्रल गवर्नमेंट पाइखलिबा स्कीमसिंग आकाश बिल काइथोकफम ओंथोकले मरम असिना अवोनबा मणिपुर अमगी तमक्ता नहारोलसिंगना करी थौदांग लौगदगे हाइबदु खनबा मतम ओइरे हाइना MPCC गी प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रना ngase मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC गी मीटिंग मखादा टेक्नोपल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी नि सिंदुना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की आइमोल सातुदा पांगथोकबा जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम दा हाइख्रे के मेघचंद्रना टेक्नोपाल द लंबी थोंगी फिबम असुकी मतिक फत्रे नोंग खितंग ताबदा युमदगी मपान थोक्तबगी फिबम द लेरे पाइखतखिबा PMGSY गी स्कीम खुदिमक फेल ओइरे थबक सुबा लोइरे हाइबगी सर्टिफिकेट सिंग पीखी थबक ति तौदे सेल दि लुपा क्रोर क्रोर लौथोखी इंकुमचा इंग्लिसिंगनी कुन्नी थोइदगी PWD गी प्रोग्राम लेते IVR सेम्बिदे चही की प्रोग्राम अमता सेमदे चही तरुक हेन ADC की मिखल तौदे ट्राइबल पीपल्स सिंगी राइट वायलेंट तौबिरे अखोइदगी खोंगतखिबा टेक्स सिंगदगी चौखत थौरांगदा सिजनबा थादरकदबा सेनफम सिंग लोकल बॉडी की मिहुत लेतबना अमता थादोरक्ट्रे तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगी खुथांगदा पीबा कानाबा सिंग अमता फंगद्रे तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी की चौखत थौरांगदा हाइबदे IVR सिंग सेमनबा लंगु सिंगु उबगी ड्रेनेज न चिंगबा सेमनबा 15 फाइनेंस कमीशन दगी लाकदबा लुपा क्रोर लिसिंग कया गी सेनफम मांगहले भारत सरकार ना पाइखलिबा जल जीवन मिशन की खुथांगदा मियामदा थकनबा इसिंग फंगहनगदबा अदु चेदो ओइना फंगहलगा मियामदा अमता यौरमद्रे चौखत थौरांगी मिंगदा तौदबा यादबा तौई हाइजलबा सेन लौथोकबा मियामदा नमथाक तौबसिंग असे अखोई कयाम कुइना येंगलगा लेखिगनी अखोई अवोनबा मणिपुर अमगिदमक्ता अमतो ओइना खनमिनबा मथौ तारे हाइखी चही अमदगी चही अमा फावबदा अहोंगबा अमता लागते नहारोल सिंह थबक फंगदबगी चांग नोंगमो नोंगमगी हेंगलक्ले हाइरदुना महागना मखा ताना मणिपुर रिसोर्स लेबा मिपान तांगदना हिंगबा ngamba लमदम अमनि हाइखी मणिपुर हैबसे मसी नॉर्थ ईस्ट का क्वाइदगी इना कुंबे स्टेट म कोइ ngambani युदु खुदिमक थबक पीबा ngambagi ai koi resource me lei asuma mayam si sinadna lei politician sing adigi sarkar painina pairaga sentak ki lakho kharado thika tananaba lut toktoraba makoi imung manu sinana bidamakta leibo mayam si puruda amakko phawi rajniti deibo pothani maram asina ai koi anauba manipur amagida amaga nusidaba amaga dharma ki khenaba leitaba community ki khenaba leitaba naha mayam si tholaga ngasidi ahongba manipur amakor nunabigi matam yore Coalition Against Drugs and Alcohol kadana lisang sina ngalingai matamdagi nisagi mayokta chatharakpa campaign ki sarka moina ngasisu kadana senduna nongmai oiba academic awareness program ama the Royal Academy of Advanced Learning Top Sipai Imphal West ta pangthokre mayai kaba nisana mahiroi khunai da piba chaitheng haiba them makha da pangthokpa thoram aduda Hizam Priyo Kumar President kada Yumkhaibam Kamaluddin, Principal, the Royal Academy of Advanced Learning, Top Sifai Amasung, Ilangbam Ibomcha Singh, Founder, the Royal Academy of Advanced Learning, Top Sifai na, President Member Singh Oina Serukyaki. Thauram aduda Resource Person Oikiba Takhelambam Git Chandra Maitei, Secretary General Kadana, Slide So Piduna, Mahiroi Singh da Nisana Sokhan Bakayagi Matangda Wafum Kaya Thamduna, Mahiroi Singh da Wakal Tahanki. Manipur asi Nisa Chaba Leitaba Lamdam Ama Ohenaba Honabada, Mahiroi Singh Thawdang Yamna Chauna Lei, tungi mirol ama nisa chadana amadi masama wu faba khunai ama ohenbada yamna chauna mateng pangi haiki Manipur Laingangna Center na piba guideline in dabana PMGSY phase 3 ki thabak amata Manipur da paikhatpa ngamdre haina All Manipur Contractors Association Forum gi convener Thokchom Somarendra na thorakpa cherol amana fongdoragli cherol asina makha taraduna PMGSY phase 3 gi makhada English ni kun mari gi March 13 thabak Yankai Taruk sanction Taurak Kraba Matungda Anirak Suba Oina Tabak Nifu Matoi Amaga sanction Tauroktuna Tabak Marfu Taraga Tarit Sure Manipur
State Rural Road Development Agency MSRRDA ahanbagi thabak yankhai taruk ki manungda yankhai mangagi notice inviting tender NIT English ni kunmari ki September 12 da thorakhi ani subagi thabak nifuma thoigina English ni kunmangagi August 18 da NIT thorakhi NIT thorakpada PMGSY gi thabak tawbada sungsoi soidna ngaktuna chatkadaba National Rural Infrastructure Development Agency na piba standard bidding document adu Manipur khaktagi oina MSRRDA gi CEO amade chief engineer na semtokhe asomna SBD semtokpa asi tawbidanaba All Manipur Contractors Association Forum na haibada takhide kanglon lana tender kaukraba matungda center da SBD semtoklore hapchin gi haina ayaba lobigi cherol ikhe thawong asima local contractors singda thabak pibagi mahuta mapagi company singda atamna na pinaba honabani PMGSY fee street ki thabak tawba ngamdribase MSRRDA RED gi Chief Executive Officer amade Chief Engineer na chana kanglon thugairu badagini Manipur da chathari ba tender gi matang da CBI da thigat hanbada governor na meeting changbiu hairi Craftswoman amadi maya paibi luchingbi ima hidang mayum ongbi furai lapam sanahan bidebi leikhidabagi tare suba kumon thoram sagolba nepra menjor leikagi furai lapam mandap tangasi pangthokre thoram aduda Manipur University की स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की हानगी दिन प्रोफेसर पोलेम नबचंद्रना केस चीफ केस सीनियर सिटीजन्स वांगखेम इराबोट ऑल मणिपुर तमी चिंगमी अपुनबा नुपी लुक की प्रेसिडेंट याम्बे मोमोन नेप्रा मेंजोर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एल मोइरांग लेमना केस ऑफ ऑनर ओइना लेंगसिनखी ऑब्जर्वेंस कमिटी की कन्वेनर डब्ल्यू नोनीना प्रेसिडेंट ओइखे थौरमदुदा मतम सांगना लेबा की तमक कथोक्तुना लाक्लिबी इमा थोकचोम रमनी अमदे इमा युमलेंबा मेमबुसु इकाई खुमनाब उतखे लोइनना लेखिद्रबी इमा सनाहनबी की मतंगदा तोंगान तोंगान बा अखंग हिसिंगना वारोल थमखी पावगी मरकथन अतेम ब्रेक अमता लोमिनसे अगली पुंसी की लंबी सीधा अरैबा चाब याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते सासिलिब सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule मतम की नुंगसित नुंगसा अमदी अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्त फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nak mahi chelaba amadi khangnaw maring maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup break matung taram nokchari pau makha na pizari Central amadi State Force listing tara henbana ngak sel handuna thamlabasu chingkhong chingya da leiriba lofam kaya low panba ngamhandriba se lowmi lupta security forces listing ama khaktang sinabiu low panba ngamdriba lofam sing low panba ngamhanjage haina moirang kendra apunba lowmi sinmi amade nupi lupki secretary L Manglemna haire Krishi Vigyan Kendra Department of Horticulture amade Department of Agriculture Bisupur district ki sponsor makhada CFLED training program ki sarukam oina Rabi crop awareness program ama Bisupur district ki Tronglao bida leipa ibudong nongpok ningthau apanbi harau sangsenda pangthokpa thauramda manglemna wafam asi phongdokhibani moirang kendra apunba lowmi sinmi amasung nupi lupna sinduna pangthokiba awareness program ki thauram atuda vice president moirang kendra lowmi sinmi amasung nupi lup oinam ingotomba district horticulture officer Bisnupur Soibam Susila Chanu subject matter specialist agronomy KVK Bisnupur Dr Sken Sorokhaibam EO Agri Department Bisnupur TH Kisorjit Advisor Moirang Kendra Lomi Sinmi Amasung Nupi Lup L Shyam Kumar Plant Protection Cage Mai Pakna Tharomapusing Oina Serogya Khibakaloinana KVK Vision gi SMS amade Agriculture Office Bisupur loinana Horticulture Office Bisupur ki specialist singna resource person oina wangang ki thauramga mari lenana department ki marketing sarogya ki ba moirang kendra gi manung tegi lakpa longmi singda low acre kunlom da thaba konagadaba hangamaru mangalmaru urea har kobi full amade kobi maru kabi maruna chingba polam singsu yen thoke manglem na makhata na phongdoki bada chahi ani helaklaba irang asina moirang kendra gi manung da leiba chingkhong chingya da nakna na leiba lofam kaya amade ngasi fawba security leirabasu changhan dabana law uba fanghandana thamle nakal amarom da kuki sing na maitai sing uramba lofam kaya ama uhanduna thamle nakal amarom dana law sanuna law uba singna law panaba hotna bada awaba kaya mayoknari aduga law mapu singna competition lokthok
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯅ ꯂꯧ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯗꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯇ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ 1,000 ꯈꯛ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Manipuri oine security leirabse state force yauna lak amagi maya da leirabse dun lak maya leiribase asi singsina longmi lofam jing ase ngak pangam derebase longmi singda yarabdi security lising amatang senabiyo longmi sing pullaga security lising amadu koi Besembur district ki leiriba lamdam Imphal gi lamdam adi mari leinaba lamdam sida state ki mafam jing da sana reba lofam ngasi kanbada longmi lupna mang thajaga haibasi masu government ge puning singsel Sarug yakiba District Horticulture Officer Bisnupur S. Susilana Department asina ngasi changsilagliba khongthang asi lawlokpa loiraga hangduna leiriba lofam sing matam chuppada sangduna leiba lofam ohenaba haiki Karamba maruna horticulture da pi karamba maruna agriculture da pi ha khangda ba yawa adu puna musaga district da laiba KBK ulau da diloida phangeba aduna farmer isingam sina aina ngasi law dol ba maru marang je agriculture department da sangdori bra horticulture department da sangdori bra ha bi amna sarkar oiba damsida laiba isingam sura sarkai thabak tawba nga kana thabak nati ha khabiraga lawmi isingam sina mara masine tharaga hauji thar matinga mara masine tharaga koi isa isu lai taman ba yaina ai gi family je wata pada iramdam ama or machu yaina habi pandam daneba loishilakpada maroiba pau mukana pizari State asigi chingi district sing da khundariba tribal ichinlaw sing hak mat pire hiram khuding da awat patana pik thale haina MPCC ki president K Mega Chandrana haikre Hauzik Fabugi on Am-Istv na sandok chaba Manipuri pau matang sa loizere mireng tabiri bapum na mapu amagana kurum jare